бала әти белән әни. 7 кеше. Шунда булган бызау, сыер кіріп имізген, сәкасында қос, кірәләр күршілер, бүтін кішіге орын жеткен. Хәзір 160 квадратный метр, 8 миллионлық евро ремонт, общий бәясі 25 миллион. Ішә отыралар, кішкіне малайға 3 яш, 78 яшьлек әнеге анда орын юқ. Элек қаз белән бызауга булган, хәзер әнигә юк. Ни өчен юк? Анда ике сәбәбе. Ильяның җыерчыгы евро ремонтка туры килми, портит. Или безгә бик зур кунаклар киләләр, балтайт ул не нужное, все напортачит. Урана. Безнең һәр күңел тарайды. Шуңа күрә кин йорт арасымыбыз. Шуңа күрә җәмәгать, менә безнең әйтә Аллаһ Тәгалә, Аллаһтан ерагайсагыз ди, күңелегез тарайыр ди. Ни өчен? Чөнки теге байыган аңа бит Аллаһ биргән. Син көннәшсәң, син Аллаһның байлыгына көннәшкән буласың. Әгәр дә син Аллаһка якын булсаң, аңа да Аллаһ биргән, миңа да бир, сиңа да биргән, әлхәмдүлилләh. Biz Allah'tan yıragaygaş, biz kınneşebiz, tegenin de var, bunun da var, benim yok. Tege de algan, bu da algan, benim hemen yok. Bizden buna kısılgandan kısıla. Şuna köyde, وَلَهُمْ مَعِشَةً دَنْكَ dey. Sizin de tırmaşığı kısılır dey. Siz nigde не найдете себе удовольствие dey. Күңелге Allah kirse, elhamdülillah, sağlığım var, selametliğim var, nimetim var. Mekke'ye kilem tığında barım, mında barım, kuzum kure, biyerim şey, bağırmış ne? Elhamdülillah. Kişi razı bola. O kişiler bile, elhamdülillah dey. Yara bulgan indi, irtege kişi bulgan bugün. Şuna göre cemaat mene peygamberimizden halkı, şunda kilip, abisini ötürler Hamza'nı. Abisini ötürgen, Hamza'nı ötürgen kişinin bula ismi Vahşi. Hamza'nı ötürgen kişi bula Vahşi. Vahşi,